Sisi ni umoja, si ndio? Kwa hiyo moja ya ishara ya kwamba unachokifanya kinamfurahisha Mungu, ni kwamba je, kwanza kinakufurahisha wewe? Moja ya ishara kwamba ili jambo unalolifanya linamfurahisha Mungu ni kwamba hilo jambo unalolifanya, je, na wewe linakufurahisha? Tuendelee. Linakupa motisha, linakupa kutaka kulifanya tena na tena, linakupa kutaka kulifanya hata kama ule ujira wa mwajiri wako usinge kuwepo, bado ungelifanya, ungepata ile pushi ya kulifanya. Yani linakupa kuamka asubuhi na kuiona kwamba hii ni siku njema, linakupa kuwa na tumaini. Au unalifanya kwa sababu tu inabidi watoto wale, au unalifanya tu kwa sababu inabidi ulipe kodi, au unalifanya tu kwa sababu inabidi uwe na pesa. Huku ndani unajisikieje unapoamka asubuhi na kusema ngoja nijiandae niende kazi? Ndani yako kipi kinachokupa hamasa? Huu ni usiku wa hamasa. Yes. Wewe ni kitu gani kinakuhamasisha? Nini kinakupa hamasa kuelekea hilo jambo unalolifanya? Kinakupa moto? Kwa mtu ambaye unanisikiliza, kuna vitu vingi ambavyo unakuwa unavifanya. Hilo jambo unalolifanya, ishara mojawapo ya kujua kwamba hilo jambo ni Mungu amelipa kibali. Je, hilo unaloliamkia asubuhi linakupa hamasa? Jambo la pili, ulisema ishara mbili. Yes. Jambo la pili, hilo jambo unalolifanya lina athari gani kwa watu wengine, matokeo kwa watu wengine? Yes. Kwa maana ya kwamba linaathiri vipi watu wengine, linafanyije maisha ya wengine kuwa bora? Kama unakifanya kwa sababu moja tu, watoto wako wale, ulipe ada, ulipe kodi, ulipe familia, yani mambo yako yaende vizuri, inaishia hapo. Hilo jambo unalolifanya sio kusudi la Mungu. Ili jambo liwe kusudi la Mungu, ni lazima sababu kubwa ndani yake iwe ni watu wengine wawe na furaha, watu wengine wawe na amani, watu wengine waponywe, watu wengine wawe na maisha bora, watu wengine wafarijiwe, watu wengine waimarishwe, watu wengine. Kwa hiyo ili ujue kitu ninachokifanya, hiki kitu ni kusudi la Mungu kwenye maisha yangu, kwanza wewe mwenyewe likupe motisha, likupe furaha, likupe kutaka kulifanya. Lakini jambo la pili, sababu ya kulifanya kubwa kabisa iwe ni watu wengine. Hayo mambo mawili yanatosha kabisa kukupa ishara, kukupa mwongozo kwamba kitu ninachokifanya ni kusudi la Mungu. Naamini kuna mwanga mkubwa ambao tumeupata. Kwa wewe ambaye ulikuwa unajiuliza maswali, unajueje kwamba hili jambo ninalolifanya ni kusudi la Mungu la mimi kulifanya? Hili jambo ninalolifanya ni kweli Mungu ameniita kulifanya? Lakini sasa nitamani tufahamu, nimeshajua kusudi la Mungu ndo hili, nawezeje sasa kutengeneza thamani ya hili jambo ambalo niko nalo, kwamba nimeshajua hili ni kusudi la Mungu, natengenezeje thamani ya hichi kitu? Na je,